Assalamu alaikum angalizi wanzani wa televizio ya Taifa zetu sana zirahma za Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya hanyu sabahani ritsaha hizi dakika za kikawaida ika au suhida na mwishizani leje leo la taarifa habari ya hatu ya wakati ya mshawiri nafsia wahi mhu wahi dawla Nur el-Fath Azali Athmani haonisa ukaya le suala la serikali ni madhamana wahi Zebulanji linu si suala la jihansi bahi haruma umsaidio ya Zebulanji bahi ama linu wajau la utsonga wakomoru wa hunri mkatre wa swafiha huwastwa wahi zibimu za ladhimu na zinunge zjotongeza zimali ikao wendi na unikio washinde wakingi yeze hazi za hao na si na rimwishilie Banu itabuki jakade mapesa yori ambarangu modoni kama mahadisi wananyasema jo confirm kwa kama pajo le kwa paroka question kama pesa kayati mapesa ya subventionne hayo umbisema boulanger yakaya problem yakaya shatunga mahadisi aleta ku de namna ya operationalize how ya execute za barizinu ili rishederi rifanyeza la dhimu haraka. Donc yeshemana mnara wafikiana dokari wa liste onti pia amomkataba dukonsinyevana ze quantité zangano walonizo donc abungari jo exactement ye montant yakobididiwa abo namnara remezi sabu ramba kabuzo sabu ya mezimira ruhunda mezimini shabo entre temps karna uzema hadisi ngari continue mahadisi lirifikir heli eza saya joko ufanya jokingeza saya tout en espérant amana mnazambo banwe ukaya disila yenga nonge joreje harma ye cour normal yakaya baba haye mana mnazambo oyi explose za kweli donc shabunga do continue mahadisi rione kayenga fanya Mohamed namna yakafanyiwa ya 6 mois hawe mois yakatendelwa ni ya opération la katendelwa ni ministre actuel des finances qui était ministre de l'économie à l'époque ya ukayabunga hantu bahasha jeri commande au en tout cas ngalo vinga sama mitola yaoneshema a partir ya 3 à 4 mois objeshi darifa hunu wajau ye madhamana wa Zebulanji wauni saukaya ye mahadisi ya handisa baina ya hao le serikali hundu jawabu mufid ikao galijo shinda lidunge heli washiliana harma zinao zonti za kaharuma ya mahadisi wayafanya za azma za kusahilisha umendelosoni wa hii mashirika ya kinafsia za dhukurula ni mhuwahi dawla Azali Asumani zisa zandi saunjianziani haburi dhukuru msaada panda mwana ya sirikali wasaidia mashirika ya ufanya emikate zinu zisahilisha bungwa hibenza madhamana wa mashirika wa ufanya emikate ezabaki ndeze namna za ufanya bao wasahilishe wanansi waluna uhutajifu wa mkate jana dira tia mkataba rautia mho zimana ya serikali lelo tasi rijipara banonge ngasi trésor public yabo ze boulangerie kao de zakaza fanya zi declaration ya heze stock zao za kontrolewa waesa deja wahudhuria abantu wengine hao watakabadhiu ishokao de shalingana na ze stock zao ye dozi de uyoyo mkate de ule namna ile ukopangwa na thamani de uyo ile ya halili upande wao warumishi wa hizi boulanger watoso hamusna azma ya rengwa ni serikali hamadhumuni ya wasahilisha ngashukuria zetu za serikali wanze walitoa harmaze de tabuzinu za hizi bei za panda na pia akaye boulangerie inurumia sources zingi za energy sidomonje basi shangi ni gazwali ne gashi na hizo na eze element pia zinja harmo fabrication ham kati tena ziheya sidenga nu basi shane levure ne na za saya ukasinyango shanga sivano hakari continue hazia hatu usaidie na raia au livre mkate namna kufanya kawaida ye hazia hatu sava ngedele ya oranzi tasi hata masiho heni client ya haja ranzi 5h du matin upariso mkate ani liriti mtabishe riti tabishe maklia attends jusqu'à 22h. Doshelezi za yauka azma ya tulanziani ne serikali ili ihafifishe ze harama za mafanya mikate idungunga endele yao vanu na muda wa mezi miraru. Yala de Belezi ya Salim Abdumadi Magaga mvamraji wa taarifa habari ya hatu harma makalima ya yakubalia ya URTC
ya mudiri jimla wa bavu wa heledaho la mwagizo na mhuzo nsohole Onikor hathibitisha ukaka batsi ukosefu wa nsohole ya Onikor vanutiju na zebei kazijahi ya zibaki wasto heli zakaya na honu waonisa ukaya yemfumni inu nga walindu wao meli ikaonge jubalia nsohole ili shinde ikingie imaisha na shahula shosiku wakazi. Halidi Mzuri na Salim Aliratiraka wakahadhir. Faisal Mohamed ikao de mudiru wa bavu wa ile shirika la Onikor na hunu holi honda ye Komor kaitsuji hunda harma tambu za hensohole na bandu bano ya ankulia le suala laukaya dizo hensohole inu irengwa ne mahuzan sohole ikao wande maklia wa ile shirika la Onikor ikao wayeha harmaze magaza zao ili huja wajewa heze yebei. Hunu Faisal Mohamed ikao de mudiru wa bavu wa Onikor hahakikisha ya ukaya vanuri zambao kontinera mengo minane gizo harma ye bandari ya Mtamdu, kontinera mengo miraru wajau harma ye bandari ya Moroni, nanoka markabu ngio harma ze bahari karibu mwe Komor nizo zibali ya kontinera za Nsoholi ili huja zisahilishe ye maisha ya hem Komor ya shinde ya dohula ya Nsoholi. Nsoholi irengo na bambu za makomersan ili wayehe sababu hindi ni ukanga unatuhuma na ukaya Nsohole desege jukuparoheya ukaya watanabahi na ukaya ezinruzo ntsipia ziheya garrasureya na ukaya Nsohole ngiyo haruma imasiwa sha Nsohole kabati problemu ya Nsohole si garjomba kwa deseye inu penurie artificielle ikaunga ipangwa una bambu ya makomersan riwagiza ngejao ngejobali ya champa shindwa jina ya wahenu wikawo komersan ujo parsiwa na champa shahali nguhiuzo ya wunga sina ye haki ya kumarete ende ya ketewa ya jujewa ya julani mena hindi na konengen soli ya ehe no one rock of tabia do shelezi za wajau ya ukaya ilizo markabu ngailindi wao ikao ngiyo harmaze bahari karibu me bahari ya Komor niyo ibali ya Nsohole wikao kaino balia le champa hamanda lino na hunu holiho de mudiru wa bavu wa Onikor kabati bei ya heya wala serikali kaitina fikra ya uheza ye bei ya Nsohole. Komori hunda na no makamu rais wa ile kungumanyo la Mombasa wozihazi la zenti zirongwao ilugha ya Shifaransa jihundrao harumu ale bara la Afrika na honu Najati Swadiki mudiru jimla wa MP do ya chagulwa harumu wa mkonti watano wa maha waendelea iho Kongo nemu na honu onisa ya ukaya umkonti wa sita ngojo wasulishia hauna bengojo fanyishia hunu Komoro muhazuizili na 20 na ndaru na rishilie ze fikra zao ripara ndongondar rasbingauja handani kamba directrice wa agence ya promotion et investissement Comore madame Najat Swadiki avoto vice-présidente wa irezo hiyo banda waka makandida mbali na mbali wa karmai ameposti wa kuita ngojanlia wasi de Raipar mojana Faransa na Côte d'Ivoire kama president baseno wae Mkongo. Haya Raipara noge ya vili iliyo muhimu aurongo ambayo dia kalazimu ritangulise insi yatu ipara isharafu sha organize 6e conference asita ijofanyishia mahani kamnyezi Mungu abenzi zifaida ngezi nyingi zijo parhani hamana ngojo mbra andamilia shughuli harma insi babwasi iziwandu kamba rwahira waje tele za agence za promotion d'investissement bastelwa joja benger hirao na mainvestisseur osi wala harma insi mbali na mbali wajao na makungumanyo mbali na mbali wajoka vanu maurizo izwaipa knused oef ndo pio watsoka harma insi babo jabuke upande wa siaha mathalan wajenonjo tojojoone insi watojoone z opportunité kamba zilio harma insi haya ertojat na rjerjeri partage izi vision kamba zilio les intentions d'investissement zilio harma insi wajono wajoje waone amba insi yatu ngena potentialité nyingi za offre i investisseur wa dunia comme remete président de la république il bambulala wa la expo Dubai arhambi yamba ngerlindao ima technicien mfanyo hazi hamwezi idarabali na bali
pula ndongo ikamba ilio ya ubasawa insi na ujuza insi mdemwa irenge iji hama insi babu wasirender kama kandida kamba lazim Komoro ajao organize i 6e conference yo ngol mai donc rajara irengo resolution razirenga mahauno mwema tataturo lazim rezo ya tuino ike rezo ya kweli ya usaidiana na uhezana yani skani mkono kwa mkono ribasawezi na kiba zazi ntibali na mbali lelo mathalan govombrika bajaja investisse Komoro be type investissement hele paro asa haifanye Komoro kasina possibilité ya offre i demande ya hele so juari mhire bushin rumambia mango investisseur tia no ata haja fanya investissement fulani ngerhubeleshi yao donc ngokao facilité ya échange bushini au kongwa so juari beleshe investisseur huno rijue rechange za habari so bana ngono kwenye ngisidio Komoro kamba kazisi hamwezi ntizao ngwajiparo mango oblige wa bele ye muhafidh wa heshesiwa shangazija mhudini Siti Farwata harejei huno masiwani baada ya ziara za hazi endeleanizo iho Faransa harma ya ziara za hazi endeleanizo iho Faransa mhudini Siti Farwata harenge fonvu haruma mkonti iho Lyon harma libavu la hezenti kao zoro lurongoa elugha yashi Faransa mahsus lezenti zashi Afrika. Mahakama ya Huanru wajirisa yazitendwa za shifujari ngaendele yao hulihonzuani leo tarehe 28 ya Juni. Ni mahakama ya kaendelea ndia Bakar Ali ikao hatuhumlwa na itendo wa shahujuruhu mwana ya tsutimu umaha. Usain Abdullah Kulthum Jafar hakahadir. Zisendelea hizi mahakama za watu wanne wa hukumulwao haivu wafanya stendwa za peu za suchafi yani wadhulumu wana watu. Mahakama ya Leweni kamwe ini ika ya kuhukumilwa hasurwa ya deli ya kuhukumilwa harmwezi audiensi correctionnelle baboi hukuma zayo zizo zika hukuma ngatiti kaza kotumba na mahakumi Selwan Leweni zezitende hakrimu isuku ya mfumo raru ya vile mahakama ya Handra na yu ya kumhusu de usensu maila ikao imahakama imhukumu huka adhulumu mwana wantu na wae avola zifungo za mahakumi na lamanda ya milioni 3 fedha ya Komoro. Ihukuma iliyobaoni dia Bakar Ali ikao aibi wana waili awadhulumu au wana umoja. Zinistendo ikao zihijiri di harmo muju wakoni wana wantu washi watiti wakwenda malavuni warengwa waendelewa wasukumulwa harmo nyambi. Umoja avamengo dunia umoja ahuhiwa. Izi mahakama zini sendele ya wajao isuku ya mfumo tanweni wantu waili watu hukumulwao haivwekao watu humulwa amba wadhulumu wana wantu. Harumali dahu la matafiti na Obama zi athari za hiyenti senderesi wende na utsamia fuko la ufanyilia ya matafiti ya hezinao zonti za usuye zinyama zijunda oba nonti juu ino azima ikaonge jo sahilisha zihazi zahe mitsansawo ili uzibasawa vanoti juu halidi mzuri na salimu aliratiraka wakahavir. Inde hafla ya utsamia mbawa ya nyumeni harma ye senderes jumba la utafiti na ushaishi ya science niyo irengi wafuvu na madhamana daula na madhamana wa diplomasi vanotiju harma omjitam kwa hahe balozi wahe dola ya Faransa Sylvain Riquier haonesa ya ukaya ye dola ya Faransa ngaifanyao hazi mkono ka mkono pamoja na Komoro ili utinia shiuno kabisa utamaduni na harmaze hazi za nyitafiti na ushaishi ya science. Upande wahe mudiri jimla wahe senderes jumba la utafiti na ushaishi ya science Dr. Tawilu Mzehamadi hunu azma hamada zinu ngizona fasirinku kabisa nizo ngizona marunda mahu kabisa. Nubata ukalida holi nuli tsamilwa rangu 1990
ranziabo hata jehunde leo do kado ya vili ila kaudili litsamilwa hanamna nyundwaji ngabo faida zinji ikao ndo zijoparani hao ziparani hao rangu do siku hayazimi alisa kufanyisha hata leo amtsongo joni samfano ngasina takriban sumbili ban wakati za kanisa ujimlisiwa wajawana wanjia hoda honihu iho halafu washindi wafanya plus ya 30 minutes harmaye salio juma utosoma ye manzishi ne film ne zindu za kabudefili harmaye salio donc yabo deja lokaya le daho lilenje za ho juma muono no juma mjibiwa wenje za daho la msomo ho sonma o mashababi yabo nano wajeni yabo nano wakomori kao kwa jahya neze jitihadi ya juhudi za ukaya waje wado ona ezo ngozulu harmaye da lujua ya ukaya azma hamada zinu gizona picha jema uliho ndi maudu ya hesenderes jumba la utafiti na ushahishi ya sayansi. Balozi mzamani wa hiya Komori hujuma madaula Muhammad Ahmed Jibanao haoni saukaya ya tarehe 6 ya Juliet muhashihi na majina shenda na mwafuka 45 ino bwana ya amani ikao zijanibu za siasa hazonti waiwanilia ili ya Komori ikidaula huru na yengu paro wanazija na majaleo ya ukaya wasisindiye amani wawanilie yinti hao ili huibasa wa hasibabu zimbwana za wana nuwandu wakautongeza rika huru zino bwana ikao lazima zikane mishinzi ya toifa wandu wonti pia wadungane wakubali ukayenti ketulinda mduitoka yonte uladimi ya ijuse ekatu wana wa Komori na zinu liziazua nisa ya RTSO wakati ikao wende na mhoji na remishilie wa Komori wakubaliana ukangara nzuri na nguvu watu alafu rifanya unite yazi parti msikojua kwa zini serikali shari tsangani heo kabati nungu wa vile kati luku rengo ukuroko tsangani ya blana luango duga wanti dari salanya haina bahan valio e avantage ya Komori haina bahan valio fanishaha ulisoka ino gefaidio wa Komori ya boti wazokai shawenge parti jao wala nge parti jao no ino de Komori nimefikira hangu gesaidia wa Komori ebana sultana lunganet kama fikira aduja mama udwan la pesa bangoni wale kisiasa sasa mwele kawala kawojo kwa zanamu tsomba lali heya ba no balaka jaya lijua balaka litwa ena msome kinyuma hizo samba Yonge yonde di salanzima kwa la dimoni Kenya kaza lile wafanyana afanya mrongo ujibu basi moritos kajambari dera himira rimshangiria rifanye rege njarma parti yai kangina parti no morre koneseka inafanya ndio nafanya kwa hebenze kipolitika kindasi samweleo uhadazi na jinka mimi mtu anatawala tu donc c'est pas beaucoup OK yo leçon que la dimu que leçon ya hatu sonsi siona ya fraha harmuso hakamo usukami dabdala ya para una mahsus kawa ngeri kawa kanafasi mbasir vijara sembabi moneseni hawa kufuma katiu amedabdala kanta haraka 40 comme arjabe ngasima indépendant rayon français jambe kaya ashida for novati il parti samwala rimtende ebonge siwono ndongo kozen staja bishar sadis kawo tfanya recherche jouer agency za fanya déclaration unilatérale d'indépendance endazi nga ni sani comparer ya hatu sisi suka alifanya hazi njema ya stahiki ikao yotare harmoni zinsabuhu zabili za mpira wa mdu ziporao hurukap izinji ya nziani ya mfomonsi ya bira haruma yeshiwanza sha ajau zinsabuhu zinu zoandaliwa nele chama tihabar events ye janibu ya mpira ya yemeri ya moroni ishindi golizima kwa hata ye dahula komer assistance habishilia zinu sababu ikao zuhendelea hasibabu ndo huruwa hiyensi na unumaha zitsabuhu zinu ngazena janibu zinji ikao zone aula uladhimu zitsabuhu Hussam bin Ahmed na Ibrahim Kababo wakahadhir
Zinsabuho zinu zitanga ya takriban mashirika na idara 8 za hedaula. Maksada do hisi ya furaha ya sherehi ya mengomine na mfukare ya ho uhuru wa taifa. Omhudhuri wa ho winji wa ho wakazi haruma zinsabuho zinu ngazonesa wajao na mnaikaundo wa Komori wako hafili hazaidi ne sherehi ya ho uhuru wa taifa. Sabuhu amanda zinu zirenge wafuvune liwali wa ho mji wa enzi wa Moroni na nebavu ya Bambao ikaya ondo ya bua kirasmi zinsabuho zinu zatanganya le chama la mpira la hela meri ya Moroni na chama wajautena la he Komer. Baishe hunu le chama la Komer ilikana bahati zinji haruma zinsabuho ama mpira ukaza kifu hagoli zima hagabu hamfaida hele chama la hezi ya mikoani ya Moroni. Upande wa hema dhamana wa he Komer waonesa ukana umshindwa hao uja namna ikayao kwa jawahi wajitayarisha namna ikaundo ya ladhimu. Husababisha wanawa hensi wahisi ya muhimu ya sherehi hamada yinu ngebidio wansabu hamada zinu zituanzi ya nitena harume mabavu ikayaundu ya salia. Ndo unesa ukana wakomori ngwataishi wao haini mdu ya jihisi ya ukana ya sherehi ya taifa impasa haini bahanu ikayaundu ya jihundao. Ebadiria ya hinrege ya Komor ikao ngwa jihundrao haruma shesi wa Shajube Fatima yuho mwalingo ni sawi masikitifu yao habo yaka hatampakanda aba hakwa tushinda warejei yuho mahalani kaundo haladhimu zinu habo yaka hinrege inu ibaki haruma shesi wa shinu hasibabu khitilafi za kitekniki izeka uzajilia na sina rishilie za fikra zao. Parce qu'il y a Komori ifanya bêtise parce que ya rambia rije hono rangu 8 heures parce que volinge joro 10 heures rikanse rangu le rayo tabasa inu karjanda ta information riro hajer sa information ngwa bokartu watsuja tanongo isha partir des informations là moi communication rafanya runda ka wafanya crevaison mali donc pneu nganzonda reparo mali ngazija e jordi tilo e jehuno donc ngardeno seo mauvais traitement warfanya osi mandro hazi ranzona fanya hazi rulona activité zinji en exemple mjongonesa mimi represente personnel comme Telecom kama concret hunu jana kazi mon reje na participa mo réunion jona rep na henda abo yendate maudu ngabo réunion sena ntwamin kam joshina nende tena abo zorate ma journaliste walo banu on a reportage azma sifanye moroni toujours kwa tujo henda et ministre des affaires étrangères haja banu et même ainsi de suite ngam problème yo ministre de la santé ainsi de suite ngam problème yo donc on dénonce ce genre de traitement parce que wangana exclusivité des marchés quand on doit respecter wanrahazi quand on doit respecter wanadamu wa pacheza ngozi si ça passe en zao warange engagement warambiye zojuka jo razifanya parce que ngasi ujenini yuse pas nkartu hatu nsdo hatu biso magazi gestion chi ranzor juen engarfanyo hirabasaino il prend les engagements il nous donne là où on doit dormir il nous donne à manger depuis on va rentrer l'hôpital Sibano ata maudu ha ko roha auto skuju kandara ndezatu warambiye wala dibadiria ikangwa jihundrao harmashe si wa shanzuani wa kaulinda ye avion ya Komor hazinu wajau wajihundrao harmashe si wa shamwali mausus des équipes za mpira wa mru za kautsabo hazinsabo za champion baina ya Nzuani na Mwali na ngazija hunu ya Volcan Club de Style Nouvelle wajihundrao harmashe si wa Shajumbe Fatima kwa tujo reje haruma ezisiwa nao ngo natihuncha shika ondo azihanti harmaze barna majiza hao yeba yomusuwa hao hindini muni bali hakahadhir Rangu mpuliho wa indrege yali shirika la AB Aviation, avion moja yali shirika la hawani la Komori lilikofanya misafara baina hizi siwa banda ikonda na ubeuha hawendele harwaishi siwa Shanzuani ya asubuhi ya ifumorari no harwaishi nza shandege sha Bandari Salam ya avion yende na umenyeha na uyo ikaibingi iwatezaji boli wa ekipu ya Style Nouvelle ya Nzuani isukude uyo ya avion ino ikaibidishiwa ibinge majuera wa Volcan Club hawendelea homoroni beto parabasa iwanruano wabaki harweshisiwa shamwali lerazino rizirongo wao ya avion yo ikentimonti haulindili ya iwatanlam ulawana na itambu ino idwamana wa ishama sha Style Nouvelle
ngeheneso usikitifu wahe nguvo jana asubuhira javani tapara lerazini shirika wilo kwa stama karwahi taralawa problemu jagire shukidziwa rilishwa monsi vavota karskira ramblota na ntongo jartolo vavon ntongo zainweri ramblo rendeta 14h30 jarregia 14h30 reregia vani wa jarbaki vani ta ntongo za 16h17h wasramba mbarende rendezatu estenda de havi ntongo yorbaki vani ta kawashinda warambiata na ntongo alhamdulillah wakadhamana wa federation moja akavani vojana hiyo huku ari paria mwa solution beta para le razini vani karsijwa tantongo de hivi au de ulawana na kochi wabili waisha masha Volcan Club ya Moroni wayengeneso usikitifu hebo ikaomba taupara basa kabusi na domana mmoja wa federation hatara jeshi si wa Shamwali anda ujua zihabari zino usoni mwa ilishirika kuhusu ngasingira madhamana wao kasina problem madhamana watu walio wano arenge i charge ukaya au ka ngerivano juska bera bubo jana ikabidishwa ikemba arende ngazija karashinda rawasu ngerivano wasi jusqu'à ce que wandu wa ujobuha nafasi au ujo avion jo kai ureparewa ridungerenzatu uparashuara mwafaka ulawana na ihabari ino irende hade imbwana ye madhomana wa federation banda ikaombazi za mazaboli zino kazina ujua zandadazo hanzia za baharini ulawana na inamna ihawa ilio iba kide ujua atalini madhomana wa shulihanao na zihabari za misafara ya hawani wajunda na utuanchida ile buparuhane amvio ya bili ijonda na ufanya misafara baina ya izisiwa bewa jau na ihifadhi ya mabiria. Licha la Volcan Club lende na ushirihi humfuzu hao harumazi nsabuho za umahazi zili na 22 habeshilia inu mara ya mwando rangwe Volcan Club haja champion harumwe masiwa ya Komor na yengu wakili Komor harumazi nsabuho za hezensi nyihodari za hilibara la Afrika. Husamidin bin Ahmed haka hadhir harumwe shirahina. Banda ya mwahashi na majana shenda na mengo shenda na shenda no mwahazi hizili na 15 na no mwahazi hizili na 18 le chama la mpira la Volcan Club ya Moroni warenge hamara saya ya championa ya taifa hasibabu ya zinu hafla jimizi wa haruma umji wa enzi wa Moroni ni mavama na wahile chama la mpira la mdu la Volcan haushere hile kopa lane la he championa ya hao le hafla inu irenge wafunvu ne waziri wa heze habari za hona ijana sport rais wa hile kungumanyo la Kozik na na madhamana wenji wa spori na na machama ya mpira mbali na mbali ikashwabaha harumai hafla inu iraisi mzamani wa Volcan Club ujulihani huele dina la Masudi hatukuziwa hauniki wa istishhada holihodeze juhudi ikaundo yazifanya hauheza jule chama la mpira la Volcan ndo unesaukana harumai tarehi ye Volcan irenge funvu maranzima harumaza nsabu za Afrika ziko hamba Ligue des Champions ama warenge funvu marambili harumaza nsabu za Afrika ziko hamba Coupe de la Confédération Africaine hasibabu ya homfuzu wa hamara saya omahaunu ngwajo wakili ya Komor harmaza nsabuho za he Champions League ya Afrika. Johanza rifete da sinema joueri nane magoma na ikao dwaluar masheswa shamali shaina mnamgu ya hansi ka rifete da sinema ranya ruaone se kazembio zenda oba sanzlat simbio za Volcan chasla mbio za Komor kamili maudunga romba mga major wa defende Komori au jimli fwao armaze faz kaundo zindao zo dépensir zijuao mana rangu 94 rangu 2014 ngarsarma misafara besema Hamidi ya mwiswendu ratsuru harma misafara doni saukana owatezaji wa Volcan ngwajiunda uharuma mji wa ezi wa Fomboni hawakatika yao wakaulindi wa haruma ya hafla inu hauziro wa ndege za hawani koja shida warenga funvu zinu pia kazijazi ya uwashangirizi wa hele chama la Volcan huhudhuri ya hawinji haruma ya hafla doni saukana ya Volcan Club ya Moroni ikaya onge kiasiziwa ya ukana dele chama la mpira la Komor lilona washangirizi wenji lirende hawajautena dele chama la mpira la mdu la tabuha zaidi ya mahame ngomini na miraru harumaye championa he daraja ya mwado ya hensi ya Komor watinaukana wasihi harumaye daraja ya vili. Wanze haufubi ya mudiru jimla wa hele jumba lishoni haone misafara harumaye wizara ya misafara ihoshin haruma majadiliano ya haheno watangazaji haonisa wa mrejei wa heze hazi zahi misafara ya hawani baharini huja baharini ya hezombo zihu mahususu ikao zuenda na ufanya biashara haruma libavula Shanghai habeshele ya zinu zika zizili haniha huwa de wa coronavirus chafa umarufu
Zaidi ya miezi miwili yezi hazi za hili jumba liswarifuze mali za hiyensi ya Shin zirejei heki kawaida ya hazo habo ya kazabalwa no wadi wa coronavirus. Womva wa hezi hazi za hezi nziyanku za roha Shanghai zisazibulwa na wajau owananzia wazichochoro wendi na ubulwa haruma zaidi ya nzia jana na 4 nziyanku zinurambao otorut zidio haruma mabavu 28 zisazibulwa wajau na hunu haruma waumva wa hezi nzia za barini ngazifanya ohazi zilira 24 huwaswili zilira 24 ranguo mwadu wa mwezi wa juan rilonuo umva uhusu zinzia za hawani ze avionku zinuzambwa au cargo mahususu za heze biashara zangu hao haruma imijimi huenda bonze zenje za hawinji haufanya zihazi za kikawaida hamwiso haruma imakalma ya hahinda ino watangazaji ye mudiru jimla wa hembawa ya misafara kaitunchi haonesa watangazaji yinamna ya ubeha zekoli haruma imiji mbali na mbali na haonesa wajau ya uka washuhuli hanao neze hazi za ubeha zekoli nguwaendesa uzi hazi za hao haundo. Hai Dr. Inuangalizi wanzani wa televizio ya Taifa no riba yao kabisa ya taarifa habari hatu yao wakati ununambite masiume ya khair. Asantum.